Kako? Ima li šta pametno? Nema ništa. Sve smo samo pametni nismo. Tiče me koja sam pošušnjara neka. Ovdje ni divo ko se ne može da se popravi, bre. Ljudi, hladno je januar, to jest nije januar, sad je mart. Ako sad po ovo nevreme hoćete da kupite auto, znači sad vam je idealno vreme, brate. Hladno, ti u kola ideš, voziš se, zebavaš se. Ali pre nego što ga kupite, proverite ga, ljudi, putem Car Verticala. Znači lagano uđete na sajt, ukucate broj šasije ili ti VIN broj. I evo, ja vam sad za primjer dajem Audi S5 Coupe, brate. QA7S, dobro, kilometraža u redu, krađa nije bio krađen, nezgode, ovo vozilo je bilo oštećeno, ljudi. Nije bilo taksi vozilo. Znači imate celu istoriju od samog početka, ljudi. Znači evo, gde je bilo u Nemačku održavanje, onda ide Švajcarska, onda Srbija, braćo, znači u Srbiju uveženo. To je to, nisu pronađeni, savjet. Kilometraža na ovaj Audi nije vraćena, to je dobro. Evo ga, šteta, znači napred, prednji deo i prednji desni deo je bio skršen i to u Švajcarsku, braću. Švajcarska, dobro, dobro, dobro. Da vidimo slike kako je izgledala. Ovo je bilo smrskano načisto, brate, a lep Audi. Gle, vazdušni jastuci izašli. Još S-Line. Šta da radimo? Ali vidite, da ste ga uzeli, da ga niste proverili, znači ne bi znali o čemu se radi. Tako da ljudi, proverite uz moj promo kod, imate 30% popusta. Znači ukucaš samo Perović i imaš 30% popusta. Link je u opisu videa, znači klikni dole i imaš 30% popusta uz moj promo kod Perović. Znači krećemo za Bosnu i Hercegovinu. Znači idemo za Sarajevo, ljudi. Sarajevo. Gdje je onaj film, znate, Walter brani Sarajevo, znači gdje ga je branio, mi sad tamo idemo. Ali odakle krećemo? Krećemo iz Budvu, ljudi, znači sad smo trenutno u Budvu, Montenegro, znači imali ste prethodni video, ko je video, ko nije, uvo za njega, zašto nije video, tako da pogledajte, došli smo u Crnu Goru sa Fiću, sa našeg juga Srbije, sad idemo za Bosnu i Hercegovinu, opa. Idemo sad lagano, krećemo se Budvom, pa idemo na put, neće idemo za Podgoricu, iz Podgoricu smo došli. Idemo gore Tivat, Kotor, pa idemo dole, gore nakon Danilovgrad valjda. Možda i nije tako, ali idemo u taj pravac na tamo negde, brate, gdje će izbijemo, ne znam. Krećemo se po Primorje, ljudi, sad će gledamo sve sa leve strane, će nam bude more.
valjda Herceg Novi, Nigari moji snovi. Kolike čuke, brate moj, gledaj ovdje, tu je divo koze ima, ja mislim. Ja bih rekao. Divlje mačke. I kučke. Imamo sve. Ovo je Herceg Novi, znači, jel? Valjda je Herceg Novi. Gledaj gore one zidine, onaj kineski zidnik. Ma ima i crkva neka gore isto. Lebe stvarno bi ono zamah neki, brate, šta je ono? Ovdje ni divo koze ne možeš da se popravi, bre. Gledaj ti šta je ovo, Ovo je brate. brana neka, bre. Vidiš? A, samo ti vozi. To gledaj dokle ide skroz gore, bre. Da. Herceg Novi je lepo. Gledaj ti ovdje ima jahte bolje nego u Budvu. Stvarno gledaj ova babo jahta kako je. Kamelija. Motori, brate, isparkirali ih, gledaj. Da. Njih je toplo u regionu. Ovo je bio Kotor, prijatelji, mi smo se malo zeznuli i nismo dobro geografski orijentisani, a nije nimao ni znak nigde pravo da vi kažem. Gledaj sve kotorske table. Valjda je Kotor, nismo sigurni da je Kotor, nego sve vidim kotorske table. Ko zna, brate moj? BG, brat naš. Brda gore, brate. Da li se penje neko, da li promenare neko? Pa sigurno je, brate. Ja verujem. A tebe, pa i kod nas, kod one... Čekaj, Zedar smije, brate. Ma na našu ne planine, be što imaš koje Jeste ovoj kamenjari. Ajme, oni kod nas što je šuma sve pa planinari, pa neće ovdje da dolaze. Koje ste ovdje, viš mora, a? Možda se slikamo da storim. Ele ga mota pera. Ode u more. Finćemo u more, baja. Opa! Dobar. Dobar. Nije dobar, odličan. Gledaj šta je lepo ovdje, brate. Spremimo za sliku, razumeš ju? Da. Pa ti ga razmazao, on je sad žut, nije više bel. Ne. Nastavljamo ljudi, znači slikali smo se ovdje pored more. Primorjem. Gdje se možda nekad brodovi gusarski dolazili, bre. Ko je zna. Brate, od Budva ja mislim treba idemo kroz tunel neki. Još ti da ovdje? Ne, idemo na ovamo negdje, vidiš. Ovamo je kraj, brate, gdje ćemo? Ne, ima i tamo
provede, brate. Jer ovo je u fullu, pravo da vam kažem. Isto da mu proverimo neki kompresor. Ja sam ugluveo, znaš li? Ništa ne čujem, brate. A? Ništa ne čujem. Treba nazad samo se zapravi na izolaciji, što ti rekao. Da, neka izolacija se stavi, brate. Rad kapne su mu tu, a? Rad kapne, tu su napred. Tu su ovdje da ide.
Ajde. Muke ljudi, muke naše niko ne zna. Idemo si dalje za iste pare. Pali se. Pileća. Ali ideš tu, a? Navigacija se ukočila, ne znamo gdje smo. Da sam ti rekao da skrenaš tu? A? Jesi. Vraćamo se po isti put. Ovo je neki šumski put, brat. Ali dobro, 20 km manje piše nego da idemo kroz Trebinje, tako da se riskiramo, ajde. Bacav kamenja. Ga muški voziš ti to ovaj kriminal, stvarno. Znate, ovo možda se vozi, ali ne može da se zaustavi. Ovo je problem. A ja sam muž. Od blato li je, od kamen li je, kamen i blato. Ovo je ljudi ko da je neko sadio kamenje. Dakle more sad, brate. A i pojavi se mora od negdje? Ovo odakle ljudi sad pa more, a ne jezero neko. Jezero, a? Da, neko Bilaće. Bilaćko jezero. Pa dobro, lepo. Fino. Već stigli smo do nekog granicu, ljudi, gdje se ja mislim izlazi. Zdravo, živo. Idemo za Sarajevo. To sam ja. Lebane. Južna. Imaju li šumane? Ima i šumane. Tu su odmah pored. Gdje živite? Baš u Lebane. Gdje ste sad bili? Bili smo u Podgoricu, pa u Budvu, sad idemo za Sarajevo, ako stignemo. Pa, to što kažeš. Sve sa zastavom, jel? Kako? Sve sa zastavom idete. Da, sa Fiću. Godina proizvodnje? 83. Kako smijete upišu? Pa, Tu smo neđe isto godište. a čekaj, mi smo sad na granicu. Sad ulazimo u Bosnu. Evo je, više, evo je gdje žive njihova milicija. I koliko imamo do Sarajeva otprilike? Znate li, ne znam. Dosta, Bogom imate. Koliko ima do Sarajeva? 200. 200, a? Mrak si nas sigurno da uhvati. Pa ne znam ni ja gdje ću, pratimo navigaciju. Pa će vidim. Vidjet ćemo. Hvala vam. Kako pali to, kako okriva? Pali ko mina. Ko mina. Tu smo slobodni. Šta je to svijetla, jel? Da, svetlo. Svetla, sva 4. Nigasi, sve po pesu. Ajde, vidimo se, hvala. Čekaj, gdje li njihova milicija? Tu je, a? Tu treba staniš. Evo Daj pasoš.
rekao? Ima li šta pamet? Nema ništa. Sve smo samo pametni nismo. Koja je godina? 83. 83. Da. Pa zadnja serija, jel? Leban. Leban. Južno. Jug. Jug. Zadnje nema zadnje. Ne. Jedan bilet. Idemo iz Podgoricu pa smo bili u Budvu, sad idemo za Sarajevo. A šta je to? Stavno nakon turistički? Vozimo se. Da, obilazimo. Šta će? Prodaju. Što? Ne dobre pare za njih. To da. To da, samo kad prođemo ovom. Ajde, hvala. Pozdrav. Ljudi ovdje nam nisu pustali kučiki, što je dobro. Jel da? Jeste, i bili su svi prijatni. I bili su svi prijatni, vjerojatno. I to svi, bili su 3-4 čovjeka, od svi nijedan nije bio neprijatan, vjerojatno. Samo nas je pitao da li smo normalni. Ljudi, mi smo došli u Republiku Srpsku. Ovo isto jezero, a? Da, pa Bilića jezero. Ono što smo vidjeli samo s druge strane. Da. Tamo desno se. Gacko. Da. Koje mi blickaš, koje moji? Ideš tamo desno. Koje mi blicka nešto pozadi? Ko je ovdje? Šta mu je, ne znam. Brate. Hoćeš da stanemo? Hoće da stanemo izgleda. Stanemo negdje. Ušli smo u Bosnu, znači pođi sa mnom Bosnom, ono naše. Idemo Gacko, idemo za Gacko. Gacko, Sarajevo, ljudi, sad smo na B nešto, ono što ima jezero. Bilaće, tako je valjda. Tako mu dođe valjda. Svi ste me pitali, ljudi, znači uvijek me pitate kad ćeš u Bosnu, evo sad sam došao u Bosnu, braću. Evo ga, stao je. Znači ne mogu da vjerujem da ću tebe da poznam. Pa vidiš me, brate. Brate, svaka čast. Metar. Poštovanje od mene imaš svako. Dejan, ti, brate. Dejan. Kako ste, dobro ste? Dobro je, brate, idemo do Sarajevo, daleko odavde, daleko, a? O, imate, dokle bogo mi, ideš? imate da peglate dosta. A noć je sigurno na sufati, nemaš tako da Noć, hoće. Dobro, ali za 2 sata Ja vrata idem gore za Banja Luku. Gore se mi razdvajam. Hoćeš na autoput, nećeš? Pa ne znam da mi je bliže. Pa na autoput. Pa onda smo... Vidjet ćeš sa one Jablanice, ti ćeš ići pravo. Ima odvajanje, ja sam odvajan lijevo. A milo mi je, brate, što sam te sreo. Ja onako, znaš, uveče legnem i ti izbačiš klip, znaš, dođe mi na obavještenje, ja uđem i ti, jeli ono, moral crka, moral sraj, koji jebo, majk što radi, ja čovjek što ne kupi kola, rekao, ono, se svićom, ovo, brate, znaš, onako gleda, rekao, jebo, majk što radi, čovjek. Znači, brat nas gleda, vidiš šta se on pita, brate. Evo ga još jedan Ćao, drugare. Vidite li šta se on pita, brate, što ja ne kupim neka normalna kola, nego se jebavam s ovog piću. Pravo je, brate. Bijela rudina, bajo. A brat nas prati s kaminom. Brate, kamionče. On dupli, brate. Foča pravo, Mostar levo, znači mi idemo za Foču valjda, brate. Evo valjda. Gacko, Jeste, pravo ide. ima je BMW. Sviraju me. To su moja braća. Keru, Medved neki be, šta je ovo? Ker nosi nešto. Gledaj bre, Šta je ono be? kopito ili je od kravu ili od konja. Brate, keru da vidio kravu ili konja. Kopito nosi, brate. Celu nogu, celu butku. Dobre. Lađevići, da li bude neke lade, bajo. Brda Bosne i Hercegovine, znači pođi sa mnom Bosnom, čudna ja da je. Evo ima pesma Bosnom Behar, provehara o mene
stepenicu, idem uzbrdo jedno, ne znam ja koliko kilometra, mnogo, lazim, druga, treća, a kad se spustam na nizbrdo, bege, brate, ovo je već olakšanje veliko. Dole neki pašnjaci u full. Ljudi, polako nas mrak vata, mi već smo u stepen, a ne znamo koliko je stepeni. Mrak je počeo da nas vata i će nas uvati, brate, a mi imamo još 150 km, dobro, možda 120, tako nešto. Koliko stoji nešto, imamo kilometra do Sarajeva, a idemo za Sarajevo. To već znate valjda. Stenčuge, da je rupa neka, neki medved živi, to je 100%. Brat. Mijeli. Sad smo u stepenu. Kučka neka čeka autobus, ne? Desno, bitno je da nije desno. Veli kuda ovaj izlazi? Da. Što on izlazi, brate? Lile, veli sigurno se... Mora tu, da. Mora samo se umre, beba da se rodi gola eventualno, brate, kuda idemo u 9 po planinčuge. Samo ti vozi. Ja ću vozio nego, brate. Penjemo se uz brda, gledajte i šta se mi nalazimo s ljudi. Lika je pogled odavde. Fulka, lepa Bosna ljudi. Prvi put sam u BiH, pravo da vam kažem. I oduševljen sam, znači iz planine i s ova sela, vrate. Sve u fulu, svaka čast. Mrak je pao, mi gazimo, gledaj tamo neke jezera, nešto, razumeš je, Fića gazi po planine neke, ponovo smo krenuli po planinski putevi, ljudi. Ali dobro, da je put bolji nego u Crnu Goru onda kad smo zalutali. Malo se gledaš. Ali je planina, ej. Tunel neki, mrak ne uvati, bajo, bar ovaj tunel osvete neko ništa. Čamereno. Koliko dugačak tunel, brate, ali čuti dobro je da ne idemo preko brda. Idemo na kod Foču, ovdje je tuneli svi osvetljeni, vega drugi tunel. Ovo je budala neka bredića u sred krivinu, brate. I ovo je jednosmerna, prijatelja. Opa. Ove planine gore. Čuke, baje. Samo idi ih penjamo, da se neće penjamo gore kod divo kozeve, brate. Prešli smo reku Sutjesku, ljudi, nismo mogli da vam snimimo mrake. Znači, krećemo se Sutjeskinjim kanjonom, brate, tako se valjda zove. Kanjon. Foča. Perovići, ljudi, našli smo, znači, Perovići, isto prezime, pozdrav za njih. Idemo ovdje, prošli smo u Foču valjda, ne znam ni ja šta smo prošli, brate. Pravo da vi kažem, ni ja ne znam gdje sam više. Pumpa neka velika. Idemo pravo valjda. Sarajevo levo, Foča, Beograd desno. Idemo levo.
vidimo bolje ovako, s ovi naši fenjeri ništa ne vidimo. Samo ti stoji za nas, prijatelju. Če ne pretekne, nema ništa. Ne mu dale, vidi li u zraku? Da. Ne, puštaj ga. Evo, eto. Ujka mi ombe. Bilo je lepo dok je trajalo. Reka Bistrica, se po mjestu zove Bistrica, 0 2. Ma reka? Ma reka u redu, ali se mjesto zove ovaj žuti znak. Sad smo kod teritoriju opštine Trnovo, ljudi. Trnovo gazimo. Padamo u komi. Prolazimo kroz Trnovo. Dom zdravlja Trnovo. Gledaj da stanem, boj. Zaboravili smo jednu jako bitnu stvar kad smo ušli u Bosnu, brate. Da zalepimo nalepnicu. BiH, BiH. Jedna je zalepena. BH. To je to, ono naše, idemo dalje, idemo dalje. Idemo, jurimo 30. Sarajevo, ostalo nam je u Trnovu još 30, oko 30 km, ljudi. Tako da blizu smo sve u svemu, nosi nas je uhvatila, ali nismo mogli drugačije, braćo. Bitno smo stigli živi i zdravi i koji šta nema da si nabavi. Ilovice, izašli smo iz Ilovice, idemo dalje. Ljudi, ovdje ima neki neobeleženi radovi, znači nit znak, nit ništa, odjednom radovi na putu, leva traka sužena, strašno je da se živo se izvuko smo. Umčani neki. Ovo je peli svetli ovdje. Semafor nije. To je naš. Da je nest. Kamera, brate. A ne, kamera bi, da. To za brzinu izgleda. Igman, taman, Sarajevo pravo, dobro, Bjelašnica. Ulazimo u Sarajevo polako, ljudi. Sarajevo pravo, Vojković i levo, dobro, mi idemo pravo. Sad smo u Novo Sarajevo, znači nismo mi stari, mi smo novi momci. Pravo, ljudi? Pravo je. Sarajevo, Novi Grad. Penjemo se, ljudi, krenuli smo na skretanje za Pale i odmah sam se setio pesme Vodi me na Pale preko ledina, tamo živi moja jedina. Evo ga, Sarajevo. Ne vidi se baš lepo, ali Gledaj šta je ova glavna ulica dole. polako, polako. Gledaj ti šta su zgradetine, ko u Beograd, Južna kapija i Severna kapija i Beograd na vodi. Brate, ovo Sarajevo ili u kotlinu, ili se pa spuštamo mi iz neko brdo, ne znam ja šta je ovo. Sve u svemu do sad deluje lepo, uređeno, nema đubre, nema smeće, ljudi šetkaju. Šta ti misliš? Lepo, lepo. Ovo ja mislim centar, evo. Rijeka neka. Krenuli smo peški da idemo gledati šta su ulice ove jezive dođu, brate. Pođi sa mnom Bosnom. Ovdje ovdje, brate, A? da? Ovo je dole valjda. Gde, ovo je ovdje. Tražimo baš čaršiju, ljudi.
O. Miran. Svi se slikamo ovdje, sad sam došao ja isto, razumiješ li? A gdje svi jedu, to je... Će nađemo nešto valjda, vjerojatno. Ovamo, levo. On deluje kao da ima roštilj. Sad ću vidjeti. Ovo je valjda baš čaršija, gdje se svi slikaju. Kod uvi česmu. Stigli smo, na dobro smo mjesto. A misliš dole negdje da nađemo da jedemo, a? Pa gledaj priču. Oni se svi slikaju ovdje, razumiješ? Gdje jedan, to je Ovdje ima pasta neka, viš. Ne, ima. Pasto ćemo ćevapi sarajevski. Dobra, ajde. Gdje gi nađemo, to je pitanje. Sad ljudi da probamo ćevapi ovi sarajevski, da vidimo šta će kaži. Oho, stigli ćevapi bajo. Ćevapi su izvedeni, znači fulka su bili, pravo da vam kažem. To je to što se tiče ovog videa, znači tu smo na baš čaršiji, pa se gledamo u narednom, očekujte još svašta nešto, ćao.